Mayap at sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules, singkadwa ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po rin kaya katamong intensyones para king kapasalamatan ng Lilibet Estacio and family, Eugene Lourdes and Carla Alvarez, Mr. and Mrs. Marvic Pascual, king karelang 50th wedding anniversary, Lourdes Tolentino and family, Ernest Angeles, Maribet Tolentino Balido, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Tito Jesus Salvador, Teres Zapanta Bersosa, Carmela Dizon Anes, Winston Bakal Yalong, Alex Manalastas, Kring Ibanez Abelar, Alan Lacson, king kayang 59th birthday, para king personal kayaduanan, Annalyn Handan, Bobby Saray, Carmelo and family, Valerie and Almador family, Phil and Janet Castro and family, Joan Marie Pineda, Lino family, Bernie and Baby Hanson and family, para king malagwang kapaldanan, Carmelita Galang, Ariel Atienza, Merla and Olga Mangalos, Miraline Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ana Marie Paraan, Tina Baul, Jaime Padua, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, din kapatatamong Mayango Nabie, Luis Porawan, Dionisio Villanda, Mario Mercado, Agripina de la Peña, Manuel Arcilla, Librada Cruz, Ricardo Lino, Tess Soto, Onofre Villanueva Sr., Generosa Aguas Dizon, Donald Westlake, Mario Tolentino, Rodolfo Angeles, Teresita Pineda, Remedios Lino, Oberly Gabutin, Solidum Sr., Maria Teresa Morales, at din sa Blancaladua, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po makiabay kantay dalit ta pamuklat. King lagyo ning igpa, poning anak, poning banal na espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po, amo. Idaong taking Diyos, ing kaya katamong intensyon at panalangin na biyabe king misang iti. Kareng sisimba kaya iti kayong pisamban, at dingatyo kareng karelang pibale-bale. Kapatading Diyos, ay apay malam king batas na rin tao. Madalas, ing batas ng tao, pwede dang palitan. Depende ninong presidente. Depende na anong burida rin panahon na iti. Dapat ang lugod ng Diyos kayong tao manatiliya. Eya may papalitan. Ang batas ng Diyos, batas siyang malugod at ay magbayo. Karing panahon may kulang tamot may kasala, mangyatang kapatawaran kayong Diyos, king kikatang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at ngailuang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala naktangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po. Ganakantala rin kaya katang intensyon, deng magpapangadi kaya katamo, deng ating masakit, deng ating pamangailangan lalo na. Oy paning masablang mayap, paparatilyan mesa ng tapat, ing pamanyuyo mikeka, ulinging pamanyuyo mikeka, iyay ngalang kupas ming tula. At itiadwan mi, kapamilatan ng Ginoo ming Jesucristo anak mo, mabibiye, magari kambemo ning banal espiritu, meto mo king panga Dios, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot, king sulot karing Hebreyo. Iting Melkisedek, yo ingari ning Salem, at metong yang saserdote ning kakatas-katasan a Diyos. Kanita y Abraham, pauli yo ibat king labanan, anunala apate dingari. Sa lubungan ni Melkisedek at saka na binindisyonan. Binyen ng Abraham keyo, ing kapulong daki, ning sablang ikwana, king labanan. Ing mumuna ng kabaldugan, ning lagyong Melkisedek, yapin, ingari, ning katuliran. Metong pa, uling niya ing ari, ning Salem. Iti, mga baldugan mo naman, ari ning kapayapan. Alang mi kabalo, nung ninuya, itatana, oy mana, o nung nino, rimpipumpunan ng Melkisedek. Alang piyakitan, tungkol kayang aldong kebaitan, o king aldo ning kematayan. Kalupa na ning anak na ning Diyos, manatili ang saserdote kapilanman. Iti, lalong maging malino, inyang lintoya, ingaliwang saserdote, akalupa ng Melkisedek. Meging saserdote yo,
eking kapamilatan ning kayang lahi. Antimo, ingyuyutos ning batas, nuniking kapamilatan ning upaya ning biye alananggang kapupusan. Ulinging kasulatan, sasabyan na tungkol kaya. Saserdote ka, kapilan man, agpangking pangasaserdote na Melkisedek. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po. Pari ka kapilan man, agpang kimpangapari ng Melkisedek. Pari ka, kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Sinabi ng Ginoo, kingari akakong Ginoo. Lukluk ka kimbanda kong wanan, ang gaking agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingke kang kasalang. Pari ka, kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Manibat King Sean, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabon akyakang sasakupan. Kasalang, king kayakang kayupayan, kaya kalang ipailalam. Pari ka, kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. King Aldo, aarapan mo lo, kaya kang kasalang. Ding memalen, magkusalang king ika, ing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok, kaya nakan datang la, anting ambuning abak, ban kaya ka makiyagom. Pari ka, kapilanman, agpangking pangamari ng Melkisedek. Ing Ginoo, kaya ka atin niyang pangako, at iti enebaywan, ngana, pari ka, kapilanman, king pangapari ng Melkisedek, karin ka kabilang. Pari ka, kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap abalita. Tanggapan niya ting mensay, anting amano ning tao. None, anting amano ning Diyos. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili yake kayungan, At kaya anting mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Pasibayo yang linob Jesus king sinagoga, karin ating metong lalaking panat metong agamat, pego mas dandering mapilan karing atyo king Jesus nung akit de lumwal ing lalaking ita at ulwane king aldoning sabat, banatin lang bintang laban kaya. Inaus na yung Jesus yung lalaking panat metong agamat nga na munta ka kay ni king harapan. Kay batkit na noreng tao, isano ing makakayap king batas, agpang king batas, ing gawang mayap o ing gawang marawak king aldoning sabat. Ing sagibye o ing makamate, dapat ela may kibat, inya muaya at melungkot, ing mamityagyan king lupa ng Jesus kabang maglalawe karing tao makapadurot kaya. Ulining kesyasan yulub, inarapan na ring lalaking panat metong agamat at nga na iatchat me ing kekanggamat. Inatchat niya mo naman ng lalaking kayang gamat at kinayap niya. May kola rin pareseo at may kikitla ka rin tawan da rin Herodes,
Pisabi-sabi da kanita murin nung makanado de papate, Yesus. Kapatad, ing may pabalita, kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Beyond legality. Alagpusan ta sana na yung anyawara na ning batas. Tamo mumurong nung nanganyawara ning batas. Nung ingawsa ning Diyos kaya katamo, ing lagpusan tayo, ingawus ning batas. Remember, not everything that is legal is moral. Not everything that is moral is legal. Ating baging legal, lalo na kanitang minunang panahon, legal, pero moral, mayap, husto. Pwede na kong din ang halimbawa. Kanitang minunang panahon, legal, ing salikan tao. Slavery is legal. Salikan tao. Itali may imbitis na kayong metong at kaya kang tukuran na yaran, magobraya ka rin. Kaya kaya. O kaya, tali may bitis, kaya kang sakulan, magobraya, kaya kang gabon. Kanitang diyan Pilipinas, ating makanyan, alipin sa gigilid, apong alipin na mamahay. Legal ito. Makasali ka. Death penalty. Kareng da kalabansa, pangamig ka maling meto nga tao, pwede da kang patem. Kaya mapila na bansa, very strict la. Mo naman, biro mo rin babay, talagang megmalan ka mong eusto, you can be condemned to death. Hanggang ngayon, iting gagawa ka nito. Abortion in many countries is legal. Potang may buring anak mo, pwede meng kinga pangatyan, papate mo na. In fact, there are only 2 countries where abortion is illegal. Vatican and the Philippines. Porque legal, mayap. Kanya dapat panitang isipan din kaya katang batas. Ang giyang illegal, neng kay what is illegal can also be correct. Nenda kong alimbawa, potang magadap kang refugee family. Pope Francis tatanggap yang dayo, iba't kareng aluang bansa nga langaul yan. At panabili na lalo na Europa, kanita bayo yung pandemic. Deng komunidad katoliko, keng Europe, nung pwede sang magadap lang balang meto nga parokya, mapila na pamilya, alangaul yan. Pero keng batas na rin aluang bansa, bawal ing tatanggap refugees. Kareng aluang bansa, ang gyang yata Pilipinas, kareng DSWD, bawal ing mamiya kareng magpalimos. Neng kaya ting anti-bedling law, at potang merakap ka, neng kay gusto sabihin da gusto yan. Or even to express your faith, kareng aluang bansa, illegal ing sisimbatang makanyan. O neng kay ngayon imang pandemyak, dapat atintang spacing, for our safety naman. Pero reng aliwa, the mere fact that you express your faith is suppressed. Maniwala ko, ingke katamong pamanukikeng batas, ingaws na kanita, o itamo yung dapat, hustisya, o itamo yung dapat. Pero,
naburi sabihan gagawan mo kayang batas, malugod na ka. Ali, tutukyan mo yung dapat. Yung haus na kanita justice. Itang dapat. Itang karampatan. Ibiye mo. Pero, imbiye ng Kristiyano, it's not only just. It is beyond justice. We call it love. Nga sabihan ko, justice is the minimum of love. Nung sinabi dang mamiya ka nga 10 pesos, o item babiya mo 10 pesos. O item pisabita mo 10 pesos. That is just, ustuya. Pero nung agyo mo naman mamiya 20 pesos, agyo may ngibiyem 25 pesos. O iting ausandang lugod, alagpusan mo itang asahan dake ka. Keng batas ning Sabat, bawaling magobra. Sabi na kasi ning Ginoo, keng panahon ning Henesis, niyang kapitong aldo, pepay naway ang Diyos. Anya dapat ita mo man, painawata mo. O iting maging batas. Dapat, ing batas ay ni, madibat napon kayong Ebanghelyo, maging niya namang nengkay kutang nung ating panahon na talagang ating pamangailangan, ting masakit, ating mo Kenny, ating metong taong panatseng gamat-gamat na, balo nung pota na mo nga akayarap ni Kristo, isa na opportunity mi palda niya. Nakita ng Kristo, nano yung kesabat, nano yung gusto, yung gawa kang mayap o gawa kang marok. Kasi para ka ring Hudyo, potang menulo ka, alam mo, doktor ka, menulo ka, megobra ka, di ba? Megobra ka kasi menulo ka. Obrata bawal ito. O nang Yesus menulo ya, kem panauning Sabat, gusto. Legally, it is not correct. But morally, is it correct? Yes, it's moral to help another person in need. Bakit? Itang taong panatagamat, paralitiko yung gamat na, may painawaya kayang sakit na. He will rest from his illness. He will rest from suffering. He will rest from his paralysis. May painawaya kayang sakit na. Kasi ngisipan tamo mong painawa, tangalakang gagawan. Kamagobro. Ang tanong detang mapagal na kay sakit. Mapagal na king karelang daralan. Akasakitan, sinopan me, MP pagpainawang kanita. Antimonapon, danupan la, den disipulos. Mengan la, kinang wala kitang delanandang menatdot lang bunga, keng dadalanan da, tsaka alam bawal ka ita kasi kinang waka. Bala mo, mag-harvest ka. Their legality focuses on the letter of the law, not on the context of the human situation. Sabi na pining Diyos, yet chat may gamat mo, uling kayang gamat, siguro kalupadarata may stroke, may panat siyang gamat na, gagalo, at siya, may paldan niya, apal to na yung gamat na, ayat chat na yung gamat na. Bala mo, buri na la naman sanang ulwan den pariseo, iyat chat you, ingkaisipan nyo. Stretch out your mentality. Stretch out your mindset. Iluwalas mo yung pamisip mo. May nakit na kong taong maskup pamisip. May nakit na kong taong bala mo panatla pamisip. As if they are paralyzed in their own thinking. Ang galaki dakakit yung pamangailangan kelwal. Iti po yung kailangan tamong lalo na kayong panahon ng pandemya. Yung maging tasang maluwalas. Nung pwede mo, timonin kaya, tilungkop kayo, pisang ba nakalingwan jaro ko yung kanilang face mask. At inta namang ekstrang face mask o face shield. O tetala duwangan, balang makasimba. Kesa kayong paulian tala. Mali mo, kantaya mo sinimba, uling birthday na. Misan mo pa banwa, tsaka may paulian. Let us stretch out our possibility of making ourselves safe, at the same time express our faith. Ala namang marok, siguro tutupin sa biyanda. Ela dapat sisimbareng matwa. 65 patas. Ela pwede.
Nung kebit ke po yung batas ita, mamsatang may kumsata, malambat na ako pong makasukol. Ang popay kayo. Pero at ilang sa na calculated risk. You take the risk, but you know how the possibility of his safety. O makananula resi simbakit, isiping tambal eh. E no man mama ko sapang bato yata. E no man yata lilibot kayo, at si Sally? Makipag-birthday ka pa kay Luhal, na? Nuko mga punta. Kasi, buri ko sabihan, sana itamo maka-quarantine tap, kaya katama sa community. I'm breaking the law. I'm sorry. Pero chula keti. Chuta mo keti. Almost January na. Pero sana, hanggang mirasing kapaldanan keng pandemic ni alagpusan tamo yung batas. Not because we are breaking the law. Because we have to go beyond the law, not literally, but in a way of implementing it in a way we know it does not make you unsafe. Or tataya ko yung kayong kaligtasan uling pasimbanda kayo. Kaya totoo naman po, alak pang misang may nagkat kong magsimba. I never invited anybody to go to Mass. But if somebody comes with a good intention, birthday na, wedding anniversary na, kaya mataya ng tata na, why don't we allow them to pray? Karaguling pisambanta mo, ang yan tunggalan taluklukan kayo ni pwede. Sana makanyan mo naman yung pamisip tamo, kimbiya tamo, keng kabiyayan tamo, karesiping tambale, karen pamilya tamo, maging tang maluwalas. Nung ita mo kasing gusto, yung kaya katamong didikil, itang usto, ay ning gusto eh. Wapin usto ko. Pero, nung ating pampamangailangan lagpos na niti, it's called humanitarian. It's humane. And it's loving. At yun naman kasing pamanupad keng batas, na yung kaya makalungkot, it becomes inhuman. Makatao. Yung kaya manahit ka keng TV, yaro ko maka-face masing matwa. Dakpan de, o kaya paulyan de, o tedan nga din ang face mask, magkano yan naman eh. Pota kasing paraw na makanyan, sabi dapen, mas masakit yung biye, eta na pasakitan, itikim balang metong, saup-saup tamo. Baluya po yung Titanic. Tang meto ka rin, peka maragula barko, kaditang 1912, more than 100 years. Ane po kadagulin Titanic, impong Titanic, it was 4 times bigger than an ordinary ship. Dati po den barko, 250 persons lareng kapasidad na 250 capacity. Ing Titanic, baliyo pila niya capacity? 2,250. It was almost 4 times bigger than the usual. Yan tanggewa de po yung Titanic ay ni, yung pagtakan, deng mete, 75% na rin deng makasake. Den pong makasake kayong Titanic, 2,440 la po. 2,440. Karakul na po, ne? 1912 pa po yan. O deng mete, 1,500 plus la po. Almost 75% of the total na nga po magkamali. Deng mag-survive, almost 1,250 la po. Bakit po kaya? Kasi po, itang ginawa kayong Titanic, negosyantila naman po. Negosyantila. O nang imbatas kanita, ulimpe ka maragula barko, 250 la mo. So yung batas, dapat balang barko at ilang 250 life vest at 250 lifeboats only for 250 passengers. O ito yung batas. O nang meragul yung barko, yung batas, pami-adjust, marakal pang proseso. Pepalwal na yung barko. Pilan na rin kayang life vest? 250. Pilan yung kapasidad na rin kayang bangka, tang lifeboat? 250. Yan tang limbuging Titanic, pila la rin may kapag life vest?
Tetan 250. Siguro sinakela rin aliwa ka rin lifeboat. Nga, linagpas lang 250 rin mebye. Ot mete, may lang 1,500. Kasi, eno kaya beketang 250. Asukad na ning naning batas. Kung nanda kayo, in terms of life vest and lifeboat, was the construction or the owner of the Titanic legally correct? Gusto ya? Legal. At inyang lebagan na batas? Alaya. Requirement na mo 250 eh. Pero morally, balo mo, lagpos lang 250 ring sakeken at imbyedo maulaga. Is it moral? Ali. Gusto. Yan yung kading economist, sabi yan napin ding magnegosyo, responsibility of business is to maximize profit within the bounds of law. Pwede mong ito yung kaya kang panagitan basta tutuki kang batas. Tutuki kang batas. Pero neng kaya dapat tamo namang kutang neng kayong batas. Makayak maya, kayong tune, panagutan tamo king balang metong. Yung kaya katang lugod king balang metong. Yung kaya katang kapasidad, makakaibiye, lagpos kayong agyuda sa sabyanan ng batas. Iti po yung kaya katamong maya pabalita. Yung balang metong kaya katamo, at inyang agyu para gawang mayap, lagpos kayong anyawara na ng batas. Kayong tutuman, kaya ti Pilipinas, many people even could not give what is legally expected. Sometimes, with the help of some government officials, they even compromise the minimum of law. They could not even meet what is just. And they could hide away because of technical legal capacities and intelligence because of that. Pero we are called to prioritize people over profit, people over the law, profit with honor, and to exercise our life far beyond what is legal, because a just man can go beyond the law. A moral man does not need laws anymore, because law goes beyond the limits of legality. We are not only called to be just, we are called to love. Tamo mo mayaws maging panteking batas. In kayusan tamo, kimbiya tamo, alagpusan tamo, nung ang nyawara na ning batas. King lagyo ning igpa, ang poring anak, poning balil Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Can you give that? Nights. Can you give that to me? Libro. Thank you. Kapatad, makapanintuta sana king ngeni, ban pagmasusyan tayong misteryo, ning kaya katang pangakabos. Kimbalang pakibat nga tapo, Gino, dinan mong lunos ing kabilyan mi. Ginong, dinan mong lunos ing kabilyan mi, para karing mi tagulaling king karelang sarili king Diyos. Manatili lasan ng tapat king karelang sumpa, manalangin ta king Ginong. Gino, dinan mong lunos ing kabilyan mi. Para karing sablang bansa, king pangapawi ning kagutgutan, asiwan dia sa Diyos, king ganap akalayan, manalangin ta king Gino, Ginoo. dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para karing masulong na edad, karing atyo king kasakitan, ding bihag at ding sablang magdusa king pamagdili-dili o sakit. Mirinan lasan ng kasnawan, kapamilataning lugutang pamikakapatad, manalangin ta king Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Para kay katamungan makatipon keti, abalo talasan ng gamitan, mitmong kayapan, ding material abage, ipagkalab ng Diyos kay katamong. Barakatang ayatad karing bage espiritual, manalangin taking Ginoo. Gino, dinan mong lunas ing kabilyan mi. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Gino, king kaya kang pakalulu, dinan mong pakibatan ing aklis,
ning kaya kang balayan. Nasa mong aduan mi, ing kaya kaming pamangailangan. Ginu, mamalagwa ka at pakibatan mo kami. Iti aduan mi kapamalatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoy tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa Ginumi, manan na sanang detingayin yampang mi, pasulungan da ing lugod mi keka, at yatad da kami king biye, lagpus king anyawanan batas. Iti aduan mi kapamalatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayungan, At kaya kaantimurin, yat nayo rin puso yo. makayat nano king Ginoy. Pasalamatan taya ing Diyos ay ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alanganggat lubos maypaya. King lugut kaya kayang lelanganin tao. At inyang mga intulid yang miparusan. King kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ang Ginumi at kapamilatan da ring anghel ding sablang koro karin banwa. Mit mong kapagmulalan keng sasamba king harapan mo. Ing siwalami, magsan metong sana king karela. Kabang kakantamya, ing metong atula ning dalit, akekang ligaya, at ngamingan kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Itnoyeng banwa, ating labo, ating tekang ligaya. O sana, king kakatas, katasan. Nganya'y daratang, king lagyo ning Ginoo. O sana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal no igpa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyar lang katawan at daya ni Ginoming Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pepasalamat sa keka. Pirasonet binyene ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, king waning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na,
Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga nakong daya, ing daya nimbay talanganggang ti panamibubu para ke kayo, at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ni Cristo meteya, ni Cristo meteya, ni Cristo mabeya, at datang yapa. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mekeka tinapen ng biyat kalising kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalyerian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming sanang, misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, lalagpus king ausaning ustisya, nunay malugod ang bibiyay sarili da, king katang Santa Iglesia, king komunidad, lalong-lalo na king parokya tamong kaya king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang mayango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indonin Diyos, San Jose kayeng esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mahusta king Diyos, igpa, karing panalangin, tiro ng Jesus kay katamo. Kami acubanwa, di samanyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamintanyay mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintanyay mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibigay mo ke kami, ibigay mo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa working tukso, nunay ikabos king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu para kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman king alananga.
O Ginoming Kristo, sinabi ka ring apostol, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan babiya ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ing Ginoo, manatili sana kay kayo ngan. At kay ka antimorin. Kapatad, ipasyagta mo yung kapayapan, kareng kaya beta mong sisimba. Kapayapan po kay kongan. Kapayapan po kay kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakok king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakok king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakok king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan la ring mayaos king apunan aning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkasming amano mo, kumayat na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may kitking sablang bagi. At pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat ing paulina ni ngening penandit, era katanggap king sakramento. Umiyak mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan yung sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Ginoo, yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan Inggino yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan, papagpay nawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanong, karin nakot na taniyan niya impastor ko, yaing Ginoo ko, yakabon ing bandi ko, ing Ginoo yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Orasyo Imperata. O Diyos, sa igpami, lalapit kami kaya kaniting pamangailangan mi, bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi kalam mo para kang sablang tao amiyatasan,
ban panigaralan ni panibatan niting virus, gawang masampat a paralan, banay iwasan, impamikalat na niti, ang pong makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan ang pong gamad na ring mitagulaling, king pamaningat na kareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan ang pong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun sapat, masampat, kalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang miyatasan, bang misasakitan, paulina niting virus, manano sanang milunasan la, at manumbalak ingkarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo yung kalam mo para karing sablang kakayap daring sabla at makaibiyem masampat asaw karing pamangailangan da. Iti aduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem po ang magari kambe mo king kametungan ng Banal Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin Palakad tamo po. Oy paming malugod, iting Eukristiyang pagmasusyan mi, king kapikaganakan kang Jesukristong ginumi, sa upan na kesanang sumulong, king lugod, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoma natili ake kayungan. At kaya kaantay mo rin. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kang pamilya, kilagyo ning igpa, poning anak, poning Banal Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midauna. Hanggang agyuta mo, ibiyeta mo, lagpus, keng asahan na ning tao. Salamat King Diyos.